Salam alaikum. Malien kanubao, malien tchena muso, malien berora, mo bela de l'info. Ma fo bamankana me donner info marquer kan fana pour que on kana vidéo fla boko. Donc sur le calme assalamu alaikum. Voilà. Donc on m'a fait malien bena djeleni kafuko en 2020 comment malien besin ku dembo francia no mun wala yanka moyen ku blagata malila ku punition ku te ñu manqué ya en fait muna ni ma singo famude abaw dembo ya no ku blagata malila parce qu'il y a nous te ñu manqué abu blagata malila fente fouye tarote jula mun kanka ke utoke ta manla dans ibae mumbe comme ya ibe kokamina yenu ya ani glace du ni tara yenu ibae non ate machete mal match mbalo muso na yakete ambe flila parce que munyato dencha mambeno ube juguya kongolo begila de toute façon a kera nere la ne mumbe kuma la kera nere la ne tara so 90 mfachi ambla kada contre le makakele le magna dans autoene taille ntara village la le magna amano ware a juguya kata fe utume wele de ko kele moni tellement tumbe kele be ibe kele mono dongo lumbe kele ke dongo fa la banare mfani ncheni ko ni mo moni ne tebe kinyale ntebe tellement aya famu ka fombe kele ke dongo mo ka nyi kantoye parce que antara malan fachi kangata wakas la choufe ya wotro siri willa kubena mbamuso dia a 5 ka wa mbishi kan bishi ngolo la renko ay ngod mango mungera ko ulanga ta ko ifache ba fekata kitu ko abo ko mamanga etanguna tunya fonyi ka fo ngatuya ntumbeto ya wati ntunga do menya fota mbamuso ko abo ko enko non teta tukuni nyanda ka suno apren willa ntaru blasara wotro la mbamuso ya fini sirintege la doore wotro kuntu nena fini mutumentege nya atike ka bala nya fili mais là il y a quelque chose mo bakoro tumbeno donc tumbe si wolu krefe wolu ya mblasara wolu ya ladi mais ka foko ntara malna ko o ya ladi wolu ka ko dan ladi o tere ni tun tara mfachi tun ko na yande an kata malna bon ibe ninke ibe ta yan fe ibe doninkia ko fe man na français en bas ladi parce que ni tora français en main quoi to ya non wakasi bika wakasi ke pari ni barake wati robe ni école witi masera ibi ni ka kalanke malanta fika kalampari na tunyo funi ntumbako mais ntara yeno ama fentia parce que nya balmo ni sinyudo oko ni nyodo mais o mato nya malin kanu na lempari mali yere nyina nako san shegi tout à fait katolome quand même lola ma printemps 2004 ntara nyerema ntara village la nana nya mentalité oui nana ba nya mentalité ngo jamana effectivement ni misinga munka mbuka parce que hana madon ni kumbe chukomi parce que ne tara de konni de main ne mata ko mayo main de ne tara de konni de main mentala blayor muna a foranye de ibe ni en fait ntara yor muna forani en fait ni tara yeno abi komi itara bonnet de là en fait comme il était manqué donc bible la bonnet comme au des exemples tombé en boulot mais alhamdulillah hal malou déclarer na famille que tu mena chama chama famille que ten donc en 2020 bawo dali akana dem blagata malla ku ngolo kagre ay kuma nuye ayu terke wuli ko kuma nuye u palma muso u palma che aw yere palma parce que malien ambe bange mais ante kuma ni dembe ko demu mana karana anu de bi kuma mbafu ko de kan to ambu black refote dema bodena ay den ay kuma nu beye ni mu be se kalana anko de man ko akalange ambaro fana mu nye sport kela anka faranyonka ko latanya sport la ni mu fana be akungolo ka gele am bebe faranyonka fana ka fana ladi c'est tout donc c'est important parce que malien denchama be ya no ya fone ko
ou t'es en malade parce que ou fatu ou blakata yeno ka tu puni yeno ka tu bla fo village là donc chama ya yere sum umma imma suma ya de kana unana ya no ko mali ko ni al haram te betala ou te mali joma ko te fosla donc on va faire comment nous pour que ka ou faso laje masa ma ke jogma ngama de masa ya ke ari kan yuma de kama mais demsine ma yito don har na fo ko tina famo donc o dia ton ko min video bu kala fo me anyoro la ni abamana kan mai bena fo ma kana voilà salam alaikum mare musunku mun da ke video bu ci ne bu ganenti ngako nawada parce que o gana lemme kitayro o lemme gana bono ona himi nyana sasa woti ona dege daga kara koyi andega kara komi parce que ora kara nya e logo bon tawlo no kunye kara nya ma koyi dega na komi armée mihiti daga boné voilà daga bonendi anyi horomadi daga bonendi mais kundum beti nko se gabe tu senegal lemu gabe ille mun sare ri wala daga nakara direct wakansinga ni ka tin laki ani sidi nangwa ni wara morin qarangandi lemne kara morin qarangetu de ara tuwa ara qaraketu habenti asa sansiro ara lemme ritiere hibe gamadu minyana lemme kena kenyana hubure pourtant khara o qur'an la da watu o suda khara mais non ho tarna yongolandi pourquoi parce que c'est comme si anda serait wara gana armenga anan former arli donc ankara wadiga ankeda wara gana kara mais amma a denge kille sere kama anda denge parce que anta o sere nyana nani ka angara khirili le metawere yere go mo ben gen tamunda daga honni nyakara wakasi annariere pour kan nakara hani anda soro na me hami okugo mo gombe pour ko riere anna kentu angana ko limmi suda na tawiti hakharenga na passeport kinai hangu bienga pour hangu ambienga sine bani biya wutu comme ça anime auto angana dala mo so sine bani nyanwa la ngana kikini lemenga ora sine bani me agana li sine bani odango te li wakasi nga kasu ilande odra na khadi nke minyino nganke habari mbloke kara ka 90 diga ngani kankane ila wotron ci digiri mari laga ni bishi ngiri nti mani ya tidiga tigiri parce que ora na tawo nti aboti na madunge nti kamo na madunge ha nti we nti aga na koni na nti tawo ni to ko la khadi ga ngantara nkanke wotron nga ci ngiri ndi ti daga yi wara kille quand même mbutu ndi wara kille jagar ni saw mbutu ango butte betu mbutu parce que il lega carré nga ngele il lega carré nga gris na mo kan ndi ndi janga so benye ndi basieti sinu tumin to kara gunende nega khara maliga sa o maliga ko mintu e gani photo ngari gana video ngari mintu mosi ko ta su ganyangi ko ta su parce que mukanya donc slimne bi hakare gantanga am pakaro mo bon c'est normal am pabantano am mantano téléphone ko warentano wa kuray mentano wa adna téléphone lettre gabe gana ngana salenki hibe gana diga kara kaso bane kaso inde kaso il faut que c'est tana li lettre njaga ngom ni kendi donc nanti kengo soron soron denia antan soron hibe go seren soron dia kaseta ale moma le mengana gaba ma seti sui magati hibe go tintona nanga anu kenya sene kutu ko ani wala no hibe go kharangetu ka huma me agana kendema hibe khawo balonkate sport nyamunda ka huma me agana kendema hibe kada wonya na kel kalin hubure ka huma me agan setai c'est comme ça Mali lemon charere nanti nan dema na malin tabari ima sare nanti inan toro donc kena o saranu ama kharagal lemon ala kilitire kama khatsihiti ya mosir kenya ni nakuna wada assalamu alaikum